thil tu te chu bai vek ule LPS in mizo tolen an boss sai chu amor bok tan chu mek zelani a top 9 in ti siak na zan khatna an han bei chole tan ta ni a e tu tuma hian din ama po aron che chole khop maya das the point an fak khop maya tin hla che sang sang aron tum kwal ta ni atira atare non so angot ka chu ani to lo ingai tla ho pot teng o India radio Nalzawl ni sulbu le lung le All India Radio Nalzawl ni lalar thi de Welcome to Super Hits 93.5 Red FM. This is me, RJ Barrow. Welcome you all to my evening show, MC 935, and I start this at Zanin Rinawma penglong tumcho ka benga cham ho reng don ani hi screen ron lang zawng2 tenen angai nom ba ka munom telin ka sia endik tu te commentorin kan some o lerin oma zanin ivan chebon le ve o intinge ka soyang Rinawma hi enge zantin mei hianin ril run he thei miniron perform thin kan ti to a zan ina chon miron tihlim tel lutuka kha shan shan in made in India ti te kha kan ron muwa chuan
ama akalo soi to angkhanin hei LED a in play tur hi uluk teu hian in thlang thina hei hian in I performance hi a choi lut tuka enge amu ta min shwai thina chuan a buai pui tu che an ril ru an seng na sale ti sha ta hei zan ina po zandanga I play iron tum lo deuh te po kha kan ngai thla in ka sia a tlem chuan I danglam na kha ron omin ka sia a tin nang ma po iron nal tel zanin hi nal lut tuk iti cha ka til tuk ka lo me ale rinom sa ko otangin min ron hureng ti ka sia tro dikem zan in kha nia mis no te soi ka tom pui chi a nang ma boy pui tu te inu ding te fatu te ho hi an van ro pui e mo ka te mi ril ru ne thiam chuta nang ma pui nuam lu tu kilo ni tel box sia kan rin lo lama de min roi thin ka tia All India Radio Music aron ria mis no te buleng ka soya All India Radio Music ani ka lu van tileng e ka lo ti ril ru ngala la lian moya pacho watanga made in India ka ulian te zawng2 ne ni ron vom khom nem boxi zandangai ti ai na sa kha ne tin an hunglam video then khat background video ti top maila khang hian khang khan amhuna om te phe hi chu min ne keima mi mal takin min ne le me hir tu te lampon ni tho karinga chu atang rual tha thei khop mai I chi che ran lo wani kan ti tiang amaro chu ka lau thon deuh chu he tianga italen ngai lu tu te an tam lai hian ka du ai ni le rang ti ka hlawi in chei na sa riau maya nge iril ruwa chas thar ten langem lang ve karing tlat iom dana hian in chei dana hian ikoron hak zawng2 te tin zandanga inui dana ngin inui mi alo ni nge zoram mi pui te mela zoram khovel a hian iko pui tur om mi iril ruai lo thang fel der tom ti hi public de wini soinga mem langam chi lo khay an interview supin karing tlat ani tero inu pui te moi biel nu te po engpon ita se iko pui tur kha itil lim thiamin karing tlat maya in hau po ni ulai pheng long mangkhan mo khang mangkhan iti lim thei donin ka ria lungleng takin isia manga chang ini ve langa khami mangvek khan mo in thun oi lo le khonga nga ti lim nanin tum lenga khatiang chi khanin ka ri van nei leng ka ria italen don hi ro pui khop mai thil dang chu soi du lo mai teang ale iche thale to ke ka lo me lal Rinawma zanin inti siak iron khar chale maya ihla ron tumma sakper kha pulian thang puya la sakaniem khongain pulian thang puya hi tive khanglang ila kan no pan lai khan police quarter ka nom chin lai khan chinoma henan play na sa theilu tu ka kalung hi tileng lu tu ka lo ho thuai tanga ruwa pui sure ti hlate kha lung tileng em china nia iron tela ani hi inge alar lu tuk thawa ma che do ai hanin inge offense tan chuanin he aya thom nei tura be se hi nia zan nai ron tela alom ka ti em mani chuan I hla ron tum I music ron tum he Mizoram chungchang hi iron tar lang china lo mom ka ti mani to ka Lerol chwatir changa ram via article zia ka Facebook Instagram WhatsApp vela thei to plotlang aw ve thinin la ya chuan lungte eti chedon thina chuan background lama khan alim film lampang mizo puma puite siamang chi te le sang te kha ron danal em boka chuanin Rinawma hi ila che thatluang zele tihan kan kharange zanini performance bika chuan ti chuan khongain TV lama miron N2 te le YouTube lama miron N2 mi pui te po kan ami mal le judge ho zawng2 le helai LPS
a thok tu te zawng2 poni se kan ze fai ai o in kan som du chu chu pathian zar damom chuan tunin rin ni zan dariat hian LPS arena folklena grand finale kha kan nei do na atop zan kha ai kun ho te po kan host kan ron soi don thawa mai ro chu a judge lam pangatangin karon soi ve du loka miron telpuya hun hlim tak mang turin kan som vek chu ni ti ha karon soi le du ni kalome Rinawma oh sa kau tangin min ke po min se sang tro se sang sang lutuk I beng chat zia hi chu o ka ti thina an lo soi to a rimoya hian musician te artist te hi an thiam em rual hian producer hi an lo poimo em thina self produce hi kan kai sang le zo ala chu ti rual chuan producer te hian thil hi an lo ti fel vek thina ni ti hi kan se chho ve zela rimoi kong kan zo hian rinom inunga ding thin pukima hian avan boy pui thiam che in vo in ni thlenna tur hian aril ru ava sen puina sa che em ti karinga adikem oh dike adik karinga ni adik khan tu na hian kum somli pangachin inti siak na kha youtube khan ala kalpui mek pukem oh pukima khan in fishtail youtube channel khan kalpui nge boka chulaya chuanin zanina manzana khan kadu khop to lo na che kha ka soi zau ila sietro oh amaro chu zanina chuan kha thil kha iron siam thale tlat mairinom kalom lutuk engwange heti khopa in siam thale thei si hi iti chia kati ngot thiang kati ni kalom be Zaina Rinawma hi big screen in Nalzawl lama tangin an lo thlir le a in khomi puite han ba bai le shim la dro Nalzawl lama milo thlir tu zawng2 te kha bye bye ale Rinawma kan lom lu tu ke Rinawma thil pek pe tu te zonam MHE